trong hạt kho hạt chuộtไปเลยจักรจ่าต้องบอกจบเกตาเลยนะจะใครมันตัวหนาดูนะถ้าต่ำไปเราไปจิงรัดทอสู้เตะเจยไปต้นหนังเลยrồi ta đó chạy hồ trên thế này cho tay chạy trong rồi đó cho tay chạy trong chạy nhau cái gì sao nó trộn tầng đây ta sẽ chạy với bài nữa rồi sẽ tròn tập bắn tròn này chị cái bài nữa taต่อตัวนะตัวเจต่อโลนจาโลเพาะโลโอโลนเนาะโอเคเก็บรีดีแล้วนะรีดีแล้วนะปอกเกี่ยวตัวนอนบีเลยเห็นเราตัวนำมันก็ได้เนาะนะตัวหนักตั้งเต้าเนาะเห็นเราไอ้บีนะเห็นตัวแต่คนเต็มเปลี่ยนซึ่งจีมาตอนที่เตะซึ่งหนักกิโลตัวซึ่งเนาะนะจีกาคือพอเท่าไรเนาะตัวตอนจีมาตอนที่เตะซึ่งแต่จีมาหมันกันนะเขาจะตอนนั้นจะไอ้อัจจีนะไอ้ตอนนั้นเราหมันตาเท่าไรตัวแค่ไปนะไปเลย
trong hạt kho hạt chua phải đó chắc cái chả không bao chỗ kịp ta liền ôi giờ một tọ nữa chỉ ôi giờ phải nó bể cơ phải tọ nữa chỉ họ phải nó bể nó thế non chỉ muốn là cứ thế nào hàn tông bộ ta lên nè thế non chỉ muốn là cứ hàn tông xuống cổ cái nè cho sẽ chỉ bọc bọn nó bớt chua như bên nó này giờ lúc bớt chua thế non chỉ muốn là cứ thế
khi nào nó nữa nào muốn nó bự lụt tên nó thế nào sẽ khi nào nó cứ nữa còn nó sẽ khi đâu cơ nó lụt tài nó nữa bự lụt tại tay nó sao sẽ cái bự lụt tên nó non chỉ muốn là cứ thế nào nó có thích thôi cho nó không có đầy rồi phải thử đi trong tí ta sẽ sâu rồi cho nó không có đầy này cho nó tiếp bên nó tôi nữa nó tiếp bên nó tôi đồ nó trên tôi ở xí đâu nó tôi ở xí nó chứ thế thì là một điện đã lọt trong từ tuần đông lon từ nó thế lọt trong từ tuần đông từ nó chứ thế to tuần đông nó chứ nên chế đâu số nó từ tuần đông lo lo nữa thế to số nó chế này theo bóng đồ nó này thêm một khẩu rồi tụi mình nó trở lâu xin nó thế thế nó chỉ muốn là cứ là hai trong chỗ xeแต่ใช่ไหมchỉ bọn nào đi thế này
bỏ ít tổ tí tổ để theo bỏ tí tổแต่ฉันมาไทยจีไรเดียไทยตัวตื้อตัวหรอสิอยากให้เปลี่ยนใช้ปอหน้าตัวด้วยนะจิมอนนาเลยนะสอนน่าสอนแต่ที่นี่หาเขาสอนอยากหาทูสินะโป้เป็ดตรงรับเราเป็ดน้อยอยากหาทูสิโป้เขาน้อยเจ้าอยากหักขี้ฟันเตลูสินะฟันเตลูสิชักกันก่อนจังเลยนะก็มาจังเลยก็ได้เหรอก็ได้มาจังเลยก็ได้ก็เสือก็ได้มาจังเลยก็ได้มาจังเลยก็ได้เหรอสีมาปองกิโกเสือก็ได้เลยฉันนอนจังติดเที่ยวแล้วจะไปตัวนั้นนะฉันนอนก็ได้จังเพลินเดียเอาไปตัวเจ้าโอเคเลย
Thank